Posredovanje ili medijacija u slučajevima auto udesa. Zdravo, ja sam Nedim Ramić, vaš i naš advokat ovdje u St. Louisu za auto udese. Danas ćemo malo pričati o posredovanju ili medijaciji u auto udesima, slučajevima auto udesa. Znači, šta je posredovanje ili medijacija u generalno? Znači, posredovanje gdje postupak u kojima stranke uz pomoć posrednika znači mogu riješiti svoje sporove. Tako da ako se desi prije sudskog spora, znači ne moramo ići na sud, a može se također dogoditi da se naredi medijacija ako smo već na sudu. Jel? I šta se dešava znači tu? U svakom slučaju stranke prije posredovanja se dogovore za pravila, šta će se desiti, kako će se desiti, potpišu papirologiju u vezi tih pravila i tako osiguraju da znači šta god da se desi, šta god da se otkrije u medijaciji ili posredovanju ne može se koristiti kao evidencija na sudu. Jel, to je jedna od važnijih stavki u ovome svemu. I znači kad se dođe tamo na posredovanje, osobe, znači u auto udesu, hajde da kažem osoba koja je ozlijeđena, iznese svoj stav zašto misli kako stvari stoje, zašto misli koliko treba da dobije itd. itd. Također druga stranka ima pravo na isti postupak da iznese zašto oni misle da su u pravu i onda posrednik pomaže obe strane da dođu do dogovora. I to se može desiti gdje su sve stranke u jednoj sobi ili gdje posrednik ide između sobe, znači razdvoji stranke u dvije različite sobe i onda ide iz sobe u sobu i priča sa strankama individualno i da iznese ne samo pozitivne stvari njihovog ili našeg slučaja, nego šta je još važnije jeste negativne stvari slučaja, jer nekad se mi toliko udubimo u slučaj da ne vidimo negativnost tog slučaja i da mislimo da smo mi 100% u pravu u nekim stvarima, međutim kada neka treća stranka pogleda na te činjenice uvijek ima nekih potpitanja ili upitnika. Jel? Zašto je dobro ako se to riješi u medijaciji jeste ne moramo biti sljedeće 2 godine na sudu, jeftinije je nego da idemo na sud i nekad pomogne. Znači, važno je da se razumije da mi ne moramo doći do dogovora u medijaciji ili posredovanju. Jeli? Znači, možemo da odustanemo kad god mi želimo da to odradimo. Nema obavezavajući karakter. To jeste, nismo primorani da se složimo sa nekim stvarima, nismo primorani da se moramo dogovoriti, jel? I znači to su dijelovi medijacije ili posredovanja i znači šta je pozitivno je što ne moramo ići na sud ako se uspijemo dogovoriti, neće nas koštati, međutim moramo također razumjeti da posredovanje košta nešto novca inicijalno, međutim to je trivijalno na osnovu koliko košta sudski postupak. Nadam se da vam je ovo pomoglo. Ako imate bilo kakvih pitanja, nazovite me na 314 352 6800. Hvala i prijatno.